지도 12달이 튠라 추진님을 지르다 한 뒤가 없은 건 전등기 줄네 추진 남룩시야 집리 우리 지도 다리 치기 요리 아니 현재 또 제시로나 뭐 튠이 땡기로 Video 가세래. 근데 지금 몰라. presentation 시스템 봐. 간줄로만 장마 호준진 갱갱레드 아니 소릭 빠잠마스제 소릭 빠케와르드고 땅나레시 뭐야? Manager 쌤. 아니요 저 단다 소시베가리 안생이는 유튜브 사나 인지오가 지시험에 공원 Azu puki sasre. इसको तेवा तुकी. Kira तेवा तुको शोधा. Puki gaya hindi to beta ya. Ha masta. Puko pa lamang. exhibition so there is explorations other cheese
Hello guys. Hi. Esto. सानो नानीलाई दुध पनि यस्तो यस्तो बिलाउने हो हात छैन हात यस्तो यस्तो यो ठोकोमा यस्तो राख्ने हो यस्तो दिने यस्तो हो 나쁘지 미제 진짜 샤라 무제샤 가지는 데야 고디를 야고 서번 맞으나요 보고 누가 야고 또 말이야 야고 거 야고 쇼는데 와래 미제 진짜 진짜 때려 지 담나 자거든 다른 것은 보고 돼야 얘네는 진짜 नानी जन्मिसकेर चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूलाई एउटा के भन्छ अब जिउको बलहरू सब्सक्राइब च्यानल रह्यो गाइस सिक ल्याड रे सब्सक्राइब to ल्यामरे चिदु अब यो भिडियो का सेम रे there is some problem with the So पछि मेके त रेस्टे कुलुक्स नशो गरे आमाको चाहिँ फिटसभित्र छ ल फिटसभित्र सर्छ आमाको चाहिँ कोखभित्र छ फिटसको पोजिसनिङ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ कि त टाउको माथि कि त हात यस्तो माथि very important किनभने फादर यस्तो हो कि अगर फादरले आफ्नो वाइफसँग त्यस्तो गर्ने फिलिङ्स आएन भने नो म्याटर ऊ जति 100वटा वुमेनसँग बस्छ न यु वोन्ट बी एबल टु टेक फर्दर यर जेनेरेसन्स बिकज द फादर इज नट विलिङ टु डु इट अनि त्यही भएर हामीले फादरलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेर हाम्रो स्टेम अफ मेडिसिनमा राखिरहेको छ अनि त्यस्तो प्रकारले हामीले यहाँनिर father reproductive system levels. Good things that we should eat during pregnancy is both meat, leafy greens, nuts, beans and 정화진하고 이번에 게임 오고 있었다. 정화진 두개 두개 공부하고. 뭐야 다들 링기지 exhibition 要不厕所 exhibition 배하고 찼어요 被要不冲所不过长吗？这里书给的。这个 video 要不朗朗的远，你要走。